ebusia ya sanso edi nhyiemu ewa hasebio na meka osa ha egusa emergency Ghana TV eso enenso da fufu atwedi amponyankopon edi acheyen na ene story ya saka ewo fidem hase no futusem kese edi maye mana omuwa JHS ene SHS no story we futusem kese Mamo and nya baby abepiemu ewo Lawson TV or the nasem abeda MFK na some of the buy na ebusia me pese wa ukọ na ukọ tiemu nsem emra hye so be subscribe na wa like na do comment so aba comment section ase yenko hwe video no ate number chat saying number cho nyame adom we ate about macho your voice we didn't say pacho me didi jamia Jennifer no pay den edonam pacho anopai de me ni ablantie bi na tenas na me wo school ana obehu mi so opemi na me ti ase atana mo JHS2 ana me ne tena ya kodru SS2 nti SS2 no na mka chense enche ye betwere nti ebe ya ontwe no na mentwe mo ntimi nhwe me ana osi yo ti yo mi ko hu ablantie wo fa na me ne ti that time na mi jai sa abona menyim be na mi nim se bi anyin sen ewo ho ti mi kwatena school ma di ko share school ma na me madam for ne frame say Jennifer ye hu se o ho change nti bla enko school nurse ni enko hwe nti omukọ ye ko school nurse wa ye ko ya omukọ ye mi scand no na manya 8 months 2 weeks ana ka say sa de frame maame mo amama be fame ti e frame amama mo be fame boy no so nyin se ne bae na me ye na me fru ka cho say ni say na isina menyim ono zo ka kire me say boy na me ne te ayino azingo na me ne te no ya sa boy na me mfa me kwasa asem ma ne so ana me su yo ntimi ba fie mam na mbisa na mso nkoba azingo ni din ama me koba azingo ndi ya de ne ko first of all ya de no ko social welfare wo bo man ani ya transfer ko offense court am ya ko ya azingo ni DNA ya ko ya DNA ni azingo ni ba apai enya azingo ni ba azingo na ye current boyfriend ana ne te no ena amukọ ye DNA ono di nyinsan ne kokoma no se ye ne dia wo ma no waje tumu se waje bacho de ono ka chem se so cheke mantina ono die na entali wo ya emfa ena mudo ono ne court cheze ona na ye current a nyinsan ni besi wo nanim afa mu kodu court ne ye DNA ayesesen bacho ye se nyono a DNA no results ne bae na ye kan ye na nya azingo na ti nya azingo ma me fro ka cho se yakoye DNA yakoye nya azingo nti ya wa ka chem se me mfa me bala kene me nkwaza se mfiri so me freni bia na odi matem so na mka chen den kwa mfran ka chen se kablani enko ye die no so oni mini die na sembia na mse ndi sa dia betu asa nya zingo twa me ye ne die na so betu so oni mini die na sembia mfa ma se mfiri so nti ama me na da bia me na me hwa akora no ama akora ni school kra he den gina afa because ka shu be se me konkranza kodi pa enso me ko school ho me ba mampon so a ka shu nu kona mba mampon be start market kakra enso ko school wa mampon ndimba sho enu tram dia ba so munye die na Evans no akra na ya ne ba no hwa akra na akra ni school no sunya entina fa akon Jennifer we share Evans no wanya mfie sen that time so na wo SS and say junior high school bacho na mo JHS saying form 2 and say form 1 bacho JHS2 say o tia wanya mfie sen bacho me ko 24 nka meka se nkata wani mo na under age bia betena ha ka meka che technicians say akura 16 years on timisre mo nkata nanim na nkofa case bia mre me enche na manya asem say watera to 18 kura o so wo sen bacho me ko 24 we dey aten na pa o aten adonko ena we share Evans no motena mfie sen asa na mu jai batch of be 4 years woni ne twempena 4 years batch na mo JHS to JHS me ko SS2 ni ejai yen de ne si ya mu jai me ka say school ni e ba betwere ena me so me ma mi no nti onya wotere na me ntwere nue bo ntimi nhwe mo no SS3 na mso SS2 and I said JSS cry JHS awishi ani kra no woni na 94 years no wonti mi sure na je say sika 70 na ni jaye mu jaye di sen ansa na okwa kofa baako no azingo bacho ye jaye sa mantin mu ana
Samant na ada Azingo no ye den adwuma. Bacho no nso ko school. Na se wuja school ni se ontimi hwe wa. Denti na uja no kokofa Azingo a wono nso ko school. Bacho na Azingo no ko school but no nya bi ma me ebia mini bibi na me friend na otimma mbi ma me de ko. That's basically no empena twa na wotwe nyina no na ye sikasem. Sikasem ti na na atwe empena. Bacho Sikasem ntia. Bacho de. Eti di ntia. Because akra ye do akọ school. Yesi kosua de na twro wasi anase BEC na twa kama. Dachi na esiwani so se obeye den adwuma. Bacho mkese me immigration. Obey immigration officer. Etu ma me de wako school ko ne kosua de na pass ne kokwa immigration officer. Atia donko yefunu tete so wo. Etinka di immigration for belt yi bow mu a ma menche immigration officer Emmanuela madam for Emmanuela Frempo ba pass bibia boko de. Nanka wo dia amia wo me manya immigration bia kontina mhye gini am te hayi. Na wakwa ye kote course wan fa nsua de. Sese oye den. Bacho said ye me Usisa cashew. Bacho. I can antimi nka no. Enye se bia usisa cashew a eye boni o. Cashew ye nyina ya sese bi mimi techiman. Kobisa. Cashew ye nyina ya sesa cashew aton. Ba ne ye ton e de hwe ye ho school. Na ye ton e de boy ye family. Ye de wako school se manko memada. Ese we de wako akofa wala akofa ba hwe hwan. Akura na nyamfiezen. Bacho ko 4 years. Moko court ekoye DNA na edikan a na enye Azingo ba no. Court ne frɛ Evans eka kire ne se ono so mra me DNA ni bi. Bacho Davi. Moko court na fe ben. Young. How many years ni moko ye DNA no? Bacho me wo akra no onya be 6 months kondi 6 months. Enti ade na watena sia ma ze se akra nya 4 years. Afi na wo ba se Evans enye DNA no. Ade ntia. Bacho na mi minim se bia obeba abedi akra na hwe na mi na mo kese man so twede o mompe na so o mompe man so twen ko man tabiri Azingo 6 months o ankwa ngosi court enti Azingo man so ye different from Evans man so ana sansa me na to da abusua ni bi ka no Jennifer mente ase Bacho yakoba ye na enya Azingo no mna na muso mbisa mse bia obi foforo wo ho that time to me konkranza ko mamba ko konkranza ko tena ntimata mna na nchen bi na namba chomfa Evans ntoso mame na denti a one girl no enyinsen apart from Evans any Azingo that time no na one be ma bi enhia da Bacho Davi ansa na ukwa kwhia Evans no na one obi atwempena da Bacho Davi enti Evans ne bie ano Bacho on the break you Bacho Jennifer are you sure Bacho on the break you Bacho ti sa month na oni ni jaye no oni be ma foforo bia na eka Azingo ho Bacho are you sure me Bacho me be say be san akwa second DNA na ebe prove say akra ne nye Evans ba eti kanokre bie wom Bacho ne kro na makan eno ano no mate Evans wa homa no so chia ne Evans good morning Evans good morning Hello Evans good morning Morning on out today. Nyami adumo Jennifer Okay. Ai meno wo ya so onje no me dia ba Lawson so omunye DNA me froga jo se enye DNA o ka chem se me ye balak e udidi matem ntimi me dia ba se enye DNA na sha akra no Hello Evans Hello. Jennifer na ekasa no so wonu wanyinsen na time ekwohye Azingo te se owo ya ekopie court ema wo mkoye DNA ohun se enya Azingo ba wafre wa se brabe ye DNA se ya wo dia wato aso ahwe wo ba wo kan wo se oye bad luck adentia Hello. Evans mitio So asma what kind of me like you know because the thing that I don't know after I say wa na akwa ni ana mse like minimum ocean ka ni akwa ni me ba
Enunti na Evans ene technology adaroma obi nhwe obi ba. Owo ye wonya 6 months ena zingwe ekwaye DNA no. Enti to prove yourself innocent no. DNA si kwan se wonso wo beka ho na makwaye DNA no. Bibi nsi wo kwan. Enti ade na dada onkwaye. So no osanya no no ni wo fu no di ba se no so abom ja e se di abom ja de di ta me do ni na mo di ta ndo di Wama wani we Evans wama meni ya da be na me ufra mi a mi medi watem etoda kwa me na me fra ka cho se mi wo fa se yenkoye DNA nti bla yenko ne nya den yenkoye DNA na hwa akula no o ka chen se mi ya bala first on ka chen se o sa tesi message se umpen nonsense tin bi etie ama wudidi matema me frɛ Lucy man ka chiro onu abuadi se no ka chem sam ya balak ka me konkran dan ko bold ya na mi jaye wa daba na me ma fro pe pie ma no edu first amenyem kra me fro school ma de ma na mfo mo mu di matem ka chem se me fa me kwa se mfo na mfo de phone ma na mfo mo mu di matem menyem no am wo school ma mflaw you are try kalawe ke bia ni nti me se bla na be yo di ene why you must be in and baby no do ka from na ni found right o sign and they say oh when you say da bena like baba mi see na say udi bi ya ba ti we ni muda when you na ni mu hwe wa wo ni mu hwe na me say wa ni mi ana wo ni mi ant wo ni metina wa ni mi ana udi me so me fleo me flo nyinse aba ofro nyina me flo de ma na mfo mo di maten wo school de onu kwa ka chem se me bua nyinse ne me bua mi mie mafusu nchira ma me mu yo video ko ma bi o cho se menyem usi anya wa me ne ayi azingo na te me fa nkoma no ama azingo yakoye ndie ne wo court ya de kwa fe so court wa wani tuabo ma obi anwuye enti akoye ndie ne na onya onu a even be yo die ne na hwa akra no me nya balak winti na manto aso man kan to so ya balak be o ka jansa ya balak dia be hwe be ye die no Evans hello mommy Jennifer nyinsa ye no ono ye video call e ma aka se wo mie na fuso ma won hwe that time no na me ni no no ana ofere ka say oni me ni Christmas and that so ka say no bi a wo no bi ni Christmas na wo kana ka say oni ni do kwa and said ya o ma mi ni video ko na me kete bia oni ma ampa enti mo na ni video that am no school and ni video ko na ni say bia isi oni ma ampa so you on na o di we ni the seven na mi o ti ni say that o so yin to jana to ni like minimum worship the all of us and me from aya we say menyim that time was school na me from me ba fie so me from me ba fie me flow mo school na me from na me ba fie so me san flow fie na ma me buye mafusu chiro sa me hwe say ya ampa no mo school me flow na me ba fie so me flow na chese Jennifer wan kasa ni nyinsa ne baaye no na wonim se eye Evans dia e na san de ko hye azingo but na da mountain man to no ka jem say ya azingo ana ma wo de akwa hye azingo dada unti die na 8 months utimi ko bie wafuso e wo video call e de kire Evans me ba cho ono say me bua menyem na agro na me ka de bi se na de na onya mfa ma azingo dada me ba cho fa na me free school aba 8 months no na mfa ma azingo ni anko azingo fie 8 months ba cho na wonyem 8 months wonko azingo fie ba cho na mo school na teachers for time mu ya na manya 8 months ansa na mama mi abe fami na me mama mu kro mu nyina ani Evans hello mommy sesi e wo enfa I said you are too atonsu nyame ya adoma wo kina no pa 7 na wa hojo run about Lawson TV ehia ho ena ye ma Jennifer nko fro fin so na bai wo beda na nyame ya adoma wo kina DNA for na ba be take samples no na ya hwe sakra na ye wo de a na ya to so afiri ho why okay na mommy na je na ono no tane de me nya ambo for je ni mesi nyame ya adoma wo kina bra ubedu a why all right nti ya betwe onyame ya adoma wo kina Jennifer wo bibi ka kire nana ana me waka chance o mewe
no me ye DNA no ndi akra na akra me nkwa na me akra ma akra ni school no ya ebasa me kwa nkra zo ko school o mo ma ponso ko school o nti say ya dey so no support me anka e bia nkra na akra me nkwa ya makwa na onu akra no nti ka ba na ya makwa na ko school ya makwa metimi akọ ena nze skamenti ata me anam ko bre nam de sha even so nyim ogugu so da ba cho man ko da azingo nso en ba cho da bi yo Steven so chena ebehia why nti girls no sa mo ne mema no twempena na mu gyae a eya mo ntwen ema mo mensese mra ansa na masa ne bema foforo akoda asa me madaye mo de too much I don't know when me andwen dientia ante dientia no when me antwen ansa na ne azingo kwa akoda ena wonyem ye o se 8 months ansa na mo de kwato azingo necessary 8 months ni nyina no na mo nkasa bacho 8 months ni nyina na mo school mu nti oma hunu sana mafuni tensa na me sha at the time we teachers ni hu sa wonyem no why na odi kan edi nyinsa ne to nanim tamam teachers for no ehun sa me menyem no azingo no na first ye teachers for no ye na ye be fie na me bo me ma ma me bi sa na azingo na me bo ni din because na menenete nti ade no waba azingo din na wo san akobie wafuso e de akire Evans bacho de ntam ga che Evans ni say nyinsa no sa me check in site azingo so na me da protect no na sa azingo share condom nti me check wa mitiri ma anya azingo na nti ade na wan kasa wunim pefe say enya azingo na azingo de o share condom na wo san ate ase e ma mo tabli ne de ne court ekobo ne ka dendia boy ne ka che me say mini azingo na na tinti me mfa me on timi njini nse bia me ne nete abra wo a wutiri mo ni azingo ne da dodo sen yansa na wo hu say wonyem ba chonde mishian once pe woni ne da once e na sa once ne nso so o protect ne ho ba chai etoda mutimu de nsem show bi sen kasa bi okumfo bi ena nke yekwa akobua azingo yanka wa ha no ena nye DNA nso ne technology aba enka azingo wo show bi ba o nka wo show bi ba Jennifer duwan kan chiro ma me musa azingo de wo hye tedua mu bo ha o ntinye ono awanka ba cha da bi timu wie court na mo ye DNA na wo hu se enye ne ba ne de no kan onye wanka she wanka bibia anche mbo no tim fra me tia me se bia me ho ya kra no ye wanka she ankan mate ntinye ye ntwen ema Evans mra ochina no ye wi a de beto aso ho no na ya to aso ho why se die ne na ohia isa akra na ye emfie nan school bag obo wachi untimi nya hwe wasi ni de otimi twroi pacha ba se menyim no obi akese mma me munua mama won kran dan ye fro obi aso ye na afu nti onti endi akola nti wantimi antwro wasi no pacha de so won de akofa aba enti na se wala akofa aba sho ho pp banchi de jem wala akofa aba sho ho be ma ne do no wo da no ti feelings so ti feelings o ba sunsun so no nyisa ne nya be ma yemu ne hye ti maba wa no mu hwe show no na mu nsua de wom e ba ye wo na school abo wo na school abo why wa adwen so obesan akotwero and I say the school na te wani so pacha me ntwere ontwero nti be den me sua adwuma e de adwuma makeups obeso ye makeup on ene ya kresi wanya ba ye makeup artist no ofie ha no obetwero makeup ye wate pacha yo Mali di ambacho bremo mame sha me hwe Jennifer just erabe oye very nice lady no ho fa nka wotimi ko school yi wie ekoye ni immigration ya nka fe Jennifer de Mali di ameba ma akra wawo sorry jina na me hwade sorry jina mo hwade o de enkofo etie sika ekoye BBL mo hwe nafu tra aso wo da no ho ma me hwade mam 360 she very nice lady come nice girl nafu tra
wo bright future eti maba wa no mo ho fa e ma mo fa brabo bi sisi moni so memada mali dia to asoma me mo ma me da se antetra se wahu chasa make obi a de nani ehunu wa wo hwe e wo TV ene your friend say Facebook me nyina ye hunu ewraba no ho ofe ena osan nim nyansa nso so wo bisa na sem nso a se de obesi ayi ano no kan straight etinka wo future na ye den na uma azingo ne Evans ebeye wo sa sebi wo se wo maame eni ho enti wo no nana enetie na sebi wo maame ni ho ne de wo ko school nyame adom wanya ahwefo amo mo hwewa eni ti ba bia de wo mo ko wie nie Jennifer eye pa so ono akasa atena se ehunu se ekwan ofa aso no wa amfa ne yie so ati ase ekwan a wo fa so a mo fa so a mo de aye ye mo ho e wo school mu ne de kekeka no enkoyi o enne obi bia wo hwe yen e wo Afisem so yemfa nye adesua be ma ne de ono da no agi ni feeling awie na ode ne shirt agu no ko ho say Evans e na opropro ni minimu e de nam hui e na your friend say di odi kan so no ono so te ne ba bi wo ma ye free ba wu e na akola no betai wo ho akopem hwe se wonya wo a be 25 years to 30 years na akola ne ben so we school wa ye deni obehwe na kopem se chese ono so betimi ate no ho eni ti awo anya ade keto ya emaya no se si akoda ho anu age ne ham ete se de awu num nsuo keke wo wi a asodie da ho e de mount mo nhwa mo ye titru mu amuko school no mu amuko school se mo ho aye mo hene ne se ya mfa afefa wo kakra mu ntimi ntrew se mu ntimi nsua ade o je se afefa mu kakra ansa wo mo de fefa mu wie nso so anyinsan ba ebi de ya yare na nyinsan na doso ya hwe ho so yi ma me da se papa ebusia star we futusem kese e de ma ye mofra na omukọ JHS anase SHS no star we futusem kese e de mamo esanse yenua ba no wentimi ankata na hweja se wentimi ankata na ade yisu nti no e na wentimi antro wasi one be ma enyinsen tisi abema na odi nyinse no ma no mukoye DNA na ekire se bema no akola ne nye bema ne dia e no no ehu se ne past relationship ne ex e na nyinse ne ye ne dia ene odi ne ex na bet na ha se ya ye cheche nsem no ne ex no nso e kasa akola ne nye de enye ne dia na se na MFK akan bema no be pie mi wo ha se omba be pie mi wo ha se na ye ko ye DNA no na ye nkire se sa akola ne ye ne dia ana sa akola ne nye ne dia yesre ye nua bema no ombla ha se neja yenhwe mu na die ne yenye ni ehu sakura ne ye ne dia na sakura ne ye ne dia yesre ye mofa na mokọ SHS no onya ye list mistake wasi na se BC no onturo bi nti awofo no ye fa story we entu ye awofo na ye fa ntu ye mofa no fo yesre mu because of say ye nua ba no wentimi ankata ne hunti no eneja wakwakofa nyinsen a bema sisi a mema mienu ba ko de nya ne dia ba ko ne die menye sure say die ne ne ko ba say bema ne dia obedi atumu because bema we die ni responsibilities oni nti yesre yenya ye wa SHS JHS no ye pamocho mo dia mo turo mo bisi no mo wasi ni wie na eja mpese mo ye lokum ya mo betimi aye nanso enye ba wo de wo school mu yenya be wasi wan chiro bi esa ade oyeye nti busia ye benya be ma no e wo fidem ha senti bibi be fi story we echi e dia be bia me de e baba be so na me ka sa ha eguso ye emergency Ghana TV so shene so say dan de nya be subscribe na wa like na do comment so aba comment section na ase keche ma mi esi enesen eni mi din ebuso ye be sanso edin hyemu e wa hebi